nakubwiye imbere urabona wabona ushobora shora kumara ibisi bitari mu rugo cyangwa nyene mabara urabona ko gwita sheri mukuri mbabarira ndagusabye mukuri n'ibizasubira reka duhamagara imbaraga zawe ngo zitwikire uno muntu kugira ngo satani n'abadayimoni nibaronke ikibanza cyo kwinjira kuri uno muntu. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye Mana kugira neza. Thank you Jesus. Amen. Madam, hari ubundi bushobozi ndiko ndumva Imana igomba kurutsa, ariko ndiko ndabona umengo kino kibanza turimo ndiko ndabona Imana nishobora kururuka kugira ngo ironke umwanya wo gukora icyo yagenewe. Reka twinjire mu cyumba kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, dusenge cyo ngondira Imana nizimufata Bibiliya. Shanta, Imana yongeye kumbwira yuko dukwiriye gufata iminsi 2 turiko turasenga twisonzesha, turi mu gifungo, tura Bibiliya yawe tujye gusenga Imana. Thank you Jesus. None ko ari kuri kurambuza kuja gusenga sheri. Ayo mashengero yo guhera ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana, ku wa mbere umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu mu rugo nta kazi ufise ukora. Ariko sheri ibyo ntibishobora kumbuza kuja gusenga n'ukuri. Uvyakabereye ni kera. Umaze guhinduka, maze kukubona. Kuva umaze gutora Bibiliya mu maboko, iby'urugo byose washyize hasi, agakizubura kariko kari hejuru. Ibuka sheri, utarajya mu bintu by'amasengero ya buri mwanya. Abantu bari badusumbya gukundana je nawe, ariko umaze kwinjira mu masengesho yarakugize ikimuga mu bwonko, yarakuremaje mu kibono cyumaze mu buzima bw'iwawe. Ndagukenera mu nzu mu kanya ngo ngiye gusenga. Eske none tuzubaka n'umwana gute, twubaka urugo gute? Sheri nimba tugihari duhumeka ni kubera amasengesho sheri. Mwibaze ngo we ni witunze wibesheje. Ni kubera amasengesho, reka kumbuza gusenga ndagusaba. Nkaho umenga ibyo uri kurambwira ni bishasha kuri jewe. Je narasenga cyane kukurusha. Eske kutarigira umbaza impamvu naguye?
basi ndagusabye n'ukuri wowe nimba ubona udashobora gusubira gusenga basi ndagusabye n'ukuri umpa uburenganzira bwo kujana ndakurahiye uyu munsi nimba uzi ko ndamushinga ntahe wawe ukabuzi ko dukundanye forever nkuko wabimbariye ntaho ujya ngo tujye mu ndavuze nimba uzi ko ndumugabo wawe subira mu nzu izina rya Yesu sheje ushobora gusiba gusenga nk'ibyo kunda usiga unsuzugura ntabwo ndi buguhitegeko ngo uryemere nk'umugabo wawe yasuku gusuzugura muganga ndabigusabye je ushobora gusiba gusenga sinabona mu rugo je sinabona senga musubira mu rugo sheje usubira mu nzu je ndagiye gusenga okay je nakubwiye cyane tugere ndagiye gusenga jewe nukuri kwimara ko ariko usiga usuzugura jewe genda umugabo mu rugo cyane usigura umugabo mu rugo okay genda turaraba aho ugarukiye hose sawa Girlfriend, kumengana meze neza, siyumviro. Oya, sishobora kubyihanganira vrema. Sishobora kubyihanganira. Je umugore asuzugura angaye kuno. Angaye uko. Nta jambo ngifise mu rugo kuri we. Asigiye yicura kizana. Habaye iki? Sishobora kubyihanganira. Ibyo udashobora kwihanganira ni ibiki none? Azotsindaze. Shikaje. Umaze iminsi ibiri. Ntamubona umugore wanje ntazi yawe. Ko yagiye mu byumba by'amasengesho. Jewe ndamuheruka hirya y'ejo. Ambwiye ngo agiye gusenga. Ariko nabugingo n'ubu ntabarashika. Ntagaragaruka mu rugo. Sinzi icyo biba yarabaye, sinzi icyo yagiye gukora muri ayo masengesho yiwe. Byamaze no kwicanga mu mutwe. None uba waramutelefone? Telefone ndayitelefona nticyane. Ndabona ko uyu mugore agiye kunanira kwe. Ane gafe. Uyu mugore wawe umushimiye. Ndetse nyine baramfata nabi. Agafata nabi gute? Kandi ibintu byo kwizuba naho byanditswe ko ari iby'abashetani, ibyo ni iby'iwawe. Kandi deme ndakubaha sinajya ngakuba John Code. Okay, Jesse naje guhangana nawe ngaha sivyo wasanze mu rugo rw'iwanje uravyimba bagakobwa nanje n'ubwo bagafere ukeneye gutera amanyama uzoja mu rugo kwaso asi wanyu ani wanje fise droit yo gutanga itegeko ryose kwa gafere wawe ko atatu baraguhenze sawa baraguhenze nimba bakubwiye ko kwa gafere wawe ari kwaso ujitanga amategeko wishakiye baraguhenze sha indiranzo kwere kundi woje wazimvise kandi sinasubira kuvuga Ese bari mu kagomba gukoresha ibikorwa byose ntampo dufise mu rugo. Nanje nicyo namubaje. Ahubwo yamaze kwibona. Kandi nari nibagiye gatoya iyo televiziyo akubuza kureba uzoshake uyiraba amasaha 28 kuri 28 niyo musaza wawe jewe naguze nta nikibada yigeza ntereramo ikindi gihe udocumbarira ariko
aragufata uko yumva ashatse yumva urabona yego kweli uzoraba uko ushaka hama nze ndabe ko akubuza Inadushi? Inadushi? Sawa. Wow. Sawa, wewe mbona unataka? Kama jana nje kumwita Chantal tuje gusenga. Sa? Ndio je sinashanga kumwita na Chantal gusenga. Uvuze yuko waje kumwitana muje gusenga. None ni musenga hamwe. None amazi iminsi ibiri atarenga hamwe. Ntabwo mwari muri ko muri nyabyumba byanyu by'amasengesho. Habwo rero umva mukobwa wenda kubwira ntimuje muranyina nyikarata ntimuze murambana nkaho umengaje wenda umwana hamwe yora mukabuza umudamu wanje umenye kabi wabo umubaza jewe nanjye ndamusinda mubuzi niwe wamuza kumukura ngaho urabizi nta wundi nigera ndakora ngo bagiye mu masengero ngo bagiye mu masengesho bagiye mu biki uzomenya wenyine iyo mukura ubwesikoro we mu bugabanya para kwa mamuza ubwesikoro mu rugo rwanje kandi nimba ari byo bitanguwe sinzosure kora umunsi numwe ngaha ngo je guhitana umufasha wanje ngo mugiye mu masengero
kuko ayo masengero je bari karatsamburira urugo ntabwo naje kubakira ku masengero suko twese tutabiciye ariko nta nubwo twigeze tubibona ariko nabyumvise gusa nimba iminsi ibiri yigeze ukamubona ngahanze n'amasengesho twari turimo twebwe amasengesho tafisi uyu munsi na dimanche iminsi ibiri je sinzi ivyo yari naguhaye amasaha 20 nane ntabwo ari wa amatohoza ya mbere ahera kuri wewe ucumboni wawe niba uje ngaho wigirishe ngo umugore arije kumwitana kumbe muzi n'uwamwe amushize aze guhera amasaha ndagoye ntaramubona urambona wongiye mva mu maso ahubwo geregasa urasenga nzosubire kubona ngaho uzora uzarugwa muguru uje guhita ngo mugiye mu masengero ntacyo yasengerere umva ntutambuke n'intambuko yindi uva ngaho ugana hariya banza uze hano cishwa ha ko ndavuga hariya ntabwo nakubye cishwa hajya ngaho icara kumbwire navuze nticara ubu rero warabonye ko gwitaha siko warabonye ko gwitaha usigaye wicura nk'imene yo muki ariko ntacyo umwanzuro wawe namaze kuwufata ndaguhaye iminota ibiri ube wazinze utwawe twose natwo nyine uzi ko wazanye icyo naguze ntukure ngaha ufata akayira ugenda iwanyu ntabwo ntigukeneye hamugenda ubane nawe masengesho yawe mu rugo iwanjye isuko don't tempt me ntunkoreko reka no kunkora kuko ntuntantere n'umwaka usinzi iyo uvuye ndakubari ndagusabye mbabarire nukuri uratse atanu namwe mfise aho kuja she nta mfise aho kuja mbabarire umaze iminsi ibiri he nukuri mbabarire umaze iminsi ibiri hehe nari gusenga wari nari gusenga okay genda rero be kubushengera kimvikanye nukuri mbabarire she umva nukuri kumana mbabarire nukuri uratse ko atabintu bintu nukuri uratse ko ndakukunda kandi iminsi utari mu rugo rwako geno kwihangarira nukuri mbabarire iminsi utari mu rugo nta bindi bintu nari mu nukuri ahubwo ni wari mu mashengero wari mu bindi bindi nukuri nta bindi bintu bibindari ndagusabye mbabarire nukuri mbabarire ndakwingize please uratse ko nakubwiye imbere urabona wabona ushobora ushobora kumara iminsi utari mu rugo cyangwa nyene mbabarira urabona ko gwita nukuri mbabarira ndagusabye nukuri ntibizosubira uvuze gute ntibizosubira ibiki bitazosubira ntibizosubira kugenda ahantu nukuri ndagusabye akagahinda kugize iminsi uri kuranganya usuzugura mu rugo rw'iwanyu mbabarira ndakwingize we nakuzanye ngaje mu bwanza cyane nakuzanye ngaha kugira ugire ku mategeko y'iwanjye twumvikane unazi urukuru kandi dukura uretse ingene ndazi niyo kwandiki basi mbabarira ndagusabye nukuri ndagusabye byose byishwe n'amasengesho yanyu n'amasengero yawe ariko ndagusabye mbabarira nukuri
ushaka imbabazi urashaka imbabazi ushaka imbabazi neza uremera kutazosubira gusenga kugira nakubabarire ntabyo numvise neza sinabyumvise neza ubwo wakangamira ngaho usiga ndiyegereye gusenga ntiyo ariko wahamya n'ababanyi bantwenga guhera uyu munsi sinkeneye kumva ikintu kijyanye n'Imana mu rugo rw'iwanje sinkeneye kumva ikintu kijyanye ngo n'abapasi n'abakiyongozi n'abandi ngaha mu rugo rw'iwanje urugo rw'iwanje n'urw'iwanje urabyumva umenye ko ndi umugabo mu rugo ndi Imana yawe ya kabiri mu buzima bwawe kirumvikana aya n'amahirwe ya nyuma ndaguhaye ntuyakoreshe nabi ndakubabariye uremwe no guharira zinavuke ugatumba rero shami nyine igivuka urari igiti n'amapera wowe zarutse wowe yaro kuvuka warahariri no urahari iki giti iki ege sipera hajya iki ni kivuka uraba neza hari iki ni kivuka uraharira iki ni kivuka iki giti ni kivuka ni cy'amapera basi ndeme wansize wansize ni cyane iki kivuka yakurawe n'amashaka okay namagato nakubwira ka uradiganiza mahira Sabe, je nagi. Atinya turi babiri. Sininya. Boshaka. Umusha muri mu abana gutsisura. Cyangwa numva ubungora tuduga. Urabona wowe byugitse kuva wabiteguye oya gisana no kuri w'inyumviro ngo sindi n'ingane yatubonye ushaka abanyarwanda ukazi kweli urukundo rw'iwacu gisana oya sinyemereye amakuru y'imisi ndakubona nyine freshere ziguma nyine ningire menya shamba umusaneza byahatari ndebona bizi wari wampetse ukuguhera nyine umwanya ari kirekeze ko bigoye yo kwahoroza ubanje ku telefone byagenze gute neza telefone yari yanzimanye sinakubona nti wose hari kubera icyumba jojo narajukura bajyana umugabo wawe se kunkutira mu nzu nzi subira nzona gira umuti kubera mugabo niko kujya metse
none ni kubera biramburiye indero byagenze gute imbarira ndamubwire iyo uri we masengesho ngo agira sambura urugo rwanyu mana ndora ibintu byinshi imena makuru yo rumaze imisuri hatari hewe urumva nanagiye mu masengesho warahinduye icyumba ntabwo nahinduye sha ya gusa urabizi yuko iyo urutonde rw'Imana rumanutse dukorera kuri urwo nyene ni ukuvuga urutonde rw'Imana rwaramanutse Imana itubwira ko dushobora kuja gusengera ku musozi hanyuma camba bakurikiye kugenda icyo gutuma waje ukambura urumva nuko byagenze kandi vraiment ku musozi twariko aho twari turi gusenga Imana yari yerekanye narabonye ukuboko kw'Imana narabonye ko iby'Imana yavuze ko bitabaye ubusa kuri narabibonye byagenze neza cyane narabonye wari gusa kudusengera nawe narabasengeye cyane nuzi ko ari ngombwa inko nyine abagabo bagira aho ahumura ubusa ngo bari misiyo twakuririye ngo bakagutega ugapfa ngo zondondera ibintu byinshi n'Imana nashashimye Imana ni kimwe nuko Imana ashobora gushikana muhira amahoro kuko iyo ugira ikibazo umugabo wese ari kumukira kweli yari yamaze kumbwira ko anyica nimbe nigera Imana ishimwe kutaje urumva rero ko ari uko byagenze nta kibazo ko yarashavuye kubera ko yarazi ko kenshi twama turi kumoje nawe icyo gituma yategetse gushorana hanyuma hari ikibazo cyabaye kuva ibyo bintu bibaye umugabo yaranyaguye ambwira ko ntegereza guhitamo ibintu bibiri yambwiye mutemwe gusenga canke mutemwe kuguma mu rugo ntunganye ivy'urugo nanje araravye gasha nk'urugo kubera gusenga nzotuma nihangana ume mu rugo hanyuma nze ndasengera mu cyumba nkeneye gusenga ngende mfana mu cyumba nsenga Imana icyo nkeneye kuvuga Imana mugabo ndeke kwama ndiko ndaja ku rushengero kubera ubwo bwanje buko burasambuka kandi bivuye kuri jewe we nawe wumva wambaye warabye gusenga gusenga wabega nabihevye byo kuguma ngenda nzoza ndasengera mu nzu shishikirira aho nyine hose hari Imana urumva mu rusanzwe nanje naramutahuye kubera ko harya nawe nyene siwe hariho ikiri muri we kiriko kirabimutuma rero hari igihe umunsi Imana yamugendereye akabona inkoni y'Imana urazi ko yaba akunda ibikorwa vy'Imana amakabita hari igihe Imana izomukubita akabona inkoni y'Imana nihazoca abona ko nanje ivyo nari mu vyarukuri hanyuma twongere tuje ku rutonde nk'uko twabonye usenga Imana hari Imana izomuzana ku rutonde abone ko inzira wese ari nziza amen twizere ivyo Imana izobikora yego cyane tuje mbandanye kugira ntasage ngaho sawa ndamukirize abantu bo kwishengera baje baririmbye bose twaririmbana uti arabatahije okay yego sawa sha